Mına tuğanlar, uşul üçöөнү байкем 105 миңге, 35 миңден алдым деп айдап барататмыш. Реалдуу алынган баалар. Канча айлыктар эми булар? 5-6 айлык боло элек го, Эркек, уш. Уйрусун байке. Мына ушул байкем алдым дейт. Ассаламу алейкум. Урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү, алыстан, жакындан көрүп жаткан мекендештер. Бүгүн 1 декабрь 2024. Чүй облусу Сокулук району Сокулук мал базарындабыз, достор. Онда жашыраак музоолорду да көргөзүп кетели. Жаан карга карабастан сиздер видеого лайк тарс басып, каналга катталып болсоңуздар катталып көрүңүздөр. Лайктан аябайла басып коюңуздар. Анын эмнеси бар сиздерге? Басасыздар, болду. Чай кофени алып, экранга жакыныраак келип алыңыздар. Көрүңүздөр. Байке канчага сатып бердиңиз ушуну айтып коюңчу? 54 чоң да, болду. 54 миңге мына ушул ургачыбы? Бука, кечиресиздер. Бука 54 миңге алыптыр. Мынакей. Буйрусун байке, алган. Мына 54ке алдым дейт. Аксакал, ассаламу алейкум. Бааларын айтып коюңчу көрүүчүлөргө. Канчадан бул кичинекейлер? 20. Ургачыбы? Ургач. Мына болчу, чоңурагы. 35. Буларчы байкелер? Баасын айтып коюңуз. 24. Алач. Общий 24. 24тен сурап турганда. Жакшы. Кар жаап келди мынакей. Канча байке, ассаламу алейкум? 18. Алейкум ассалам. Сойгонго? Кунажыны? Сатып алабыз. 68. Байкем, акчаны урган байкем экен да, тарс. Канчага бербей атасыз? 65ке. Bir kişi. 65ке берип. Содаңызды берсин. Жашыраак музоолордон. Ассаламу алейкум. Кандайсыз? Канчадан булар? Булар 60тан. 60тан. Кунажындарбы? 60 миңден кунажындар. Рахмат байке. Жакшы экен, узун мына. Көрдүңүздөрбү? Жакшы, 60тан дейт. Канчадан баалар айтып коесузбу эже? 50дөн. Ургачылар эркектер? Эркектер 50дөн. Жакшы, рахмат. Мына 50дөн дейт. Үш. Кар жаап келди. Анда. Канчадан ушул каралар? Эже? 35 ургачылар, Кандай эже? Ден соолугуңуз жакшыбы? Мына 35тен экен каралар. Оптон баада дейт. 35тен. Канчадан бербедиңиз? 34,5, 34,5дан бербедиңиз. Жакшы. Мыналар канчадан экен туган? Бааларын айтып коюңуз. 45тен эркектерби? Ургачылар. Ургачылар 45 дейт. 45тен дейт. Канча bunun баасы? Байке айтып коюңуз. Баасы 24тен байке. 24тен канча берип атасыз сиз? Канча берип атасыз? 19. 19тан, Жакшы. 19дан бербептир. Кайсы канал? Дон Кабар деген канал. Канчадан? Дон. Канчадан үчөө байке сиздики? 30. Ургачыбы? Эркектер. Ургач, 30. Канчага бербедиңиз? Sıra elekli. Sodаңызды берсин. Ноларчы? Сиздики эмес, Буларчы баалар? 25тен ургачылар, 25тен жакшырактар. Жакшы. Байке сиздикичи канчадан? Биздики ана 7 баш. 42 миңден. 42 миңден сурап атасыз. 7 баш ургачылар бары. Канча миңден бербей жатасыз эми ушуларды? Сурадыбы базар? Канчадан? 37-38ден бербей атат. Дон Кабар деген. Алдыңызбы сиз? Канчадан? 45тен? Мына 45тен алып байкем алып кетип атат 90го. Көрдүңүздөрбү? 45тен алыптыр. Байке, бааларын айтып коюңчу. 48ден. Букалары, бука. Бучок, 48ден бучоктор. Канча баш бар бу жерде? 4тө? 45тен. Булар 45тен. Буларын канча дедиңиз? 48ден. Чоңурактар 48ден экен. Мына. Рахмат байке. Так, бул жака кетелеми? Кана. Жаган кар ичине ыңгайсыз болуп атат туугандар. Сиздер каналга катталып, видеого эринбестен тарс базыңыздар. Канча калдың тууган? Канча алды? Не дейт?
Aytқан жоқ. Бұл қанша екен? 40. Urgaçı mı? Urgaç. 40 deydi. Al gitti mi? Buyursun. 40 ming aldı. No buka o kulacım bu. Qanchadan? Qandaysiz? Assalomu alaykum. Alaykum. İşleriniz yaxshi? Yaxshi. Sonungi buqangiz bugungi-da? Ha. Qanchadan bo'ladi? 80'den. Şu 80 mingdan. Bunaki şu 3 baş. Aykemde ardayım şu pazarda. 80'den. Qar deyapti 1 dekabr. Nomer aytasizmi? Satıyorsun. Ha, satıyoruz da. Mayli, sodangizni bersin. Hozir bunda keleli, ayka. 270 deb so'rayaptim. He? Bu ikinchi to'ti bilan birinchi to'ti bilan 15 ama 18 litr Süt beredi. 230 deysizmi? İkincisi evet buka evet buzoz bilan. Anda nomeringizni aytingiz da. 0500 500 menen ne? 77 77 22 22 75. 75 nomerlarga baylansanızlar. Aykem aytat. Ma'qul, rahmat. Yaxshi. Ayka Angus bu. Qancha bahsi aytmoqsiz? Bu urg'achimi? Urg'achi 75. Qunazin ekan-da? Bularchi 75dan bardig'ili. Yoshlari 1 yoshdan o'tibdi-a? Ha? Bular 1,5 yoshdan. Shuni qanchaga berib berdingiz bayka? 68 ga. Bo'ldi, rahmat bayka. 68 ga berib beribdir. Biz so'raymiz qanchaga berib berdingiz deb. Qancha ekan Angus? 70. Qanchaga savdo bo'lyapti? Bo'lalik, ha? 70. Rahmat. 70 deydi. Qana, bayka qandaysiz? Qancha bas? Qancha? 50 dan. Buqalarmi? Buchoq, ha? Buchoq 50 dan mana. 50 dan deydi. Naq gelishgan bir torpaqlar. Bayka qandaysiz bayka? Buqavi? Qancha bahsi? 65 ming deydi. Qara. Qanchaga berib berdingiz? Nereye geçiyor? Hech kim berilga, savdangizni bersin. Mana urg'achi torpaqlar bahsini bilaylik. Xo'p, baholarni aytib qo'ysizlarmi, tug'anlar? Aka. 40 ming so'mdan buqalar. Buqalarmi? 40 mingdan. Yaxshi. Mana qilazinglar qanchadan ekan? Mana buqani ko'raylik, mana buqani. Kelishgan. Aka, bahsi qancha? Ha? 75 ming ekan. Qanchaga berib jatasiz shuni? Aytib qo'yabesiz-mi? Bo'ldi, 70 ga berib berdi. Do'stlar, don qabar degan. Mana. Savdo bo'lyapti mana qunajin. Qancha berib? Semiz. Qancha ekan? 75. Yo'q, ketaverasiz. Qanchaga berib berasiz, aka? Qanchaga berib berasiz? 68 65 verir. 68 65 ga bo'lyapti savdo. Hozir nimada? Kamerani ko'rganda savdoni uzib qo'ydi-da. Yetib qoldi. Qancha bas? Assalomu alaykum. 36. Urg'achilar, e? Yaxshi topmoqlar. 36 ming dem. Shuni bugun qanchaga berib edingiz shu ikkovini? Bugun 65 ming. 65 ga mi? Yaxshi, rahmat bayka. 65 ga berib berdi bugun. Bunaki. Buchoqlar qanchadan buchoqlar? 43. 43 mingdan 53 mingdan be. Qayoqdiki? Qarakol, Issiqko'l oblasti. YouTube'ga chiqasizda, sen TikTok'ga tartib otasizmi? Ha, yaxshi. Ha, qaysi ayilga salom Issiqko'l? Asılbaş? Qaysi? Ha, bul jaqalab. Bo'ldi, bular yo'ldan kelib tur buqalar, ha? Buqachalar. Qanchaga berib edinglar shuni? 43, 53. Yo'q, qanchadan berib aytasizlar? So'radi? So'raylik, ha? So'raylik. Ma'qul, rahmat. Ha, yaxshi, mana shunday aytganda qo'ldan kelishicha ko'rgazib beramiz mana qunajinlarni. Qunajinlar qanchadan? Aqsaqal? 70. 70 mingdan deydi. Soqiliqda ko'p bu bor ekan, kelib ko'rsangizlar bo'ladi, olsangizlar bo'ladi. Yaxshi. Mo buqa qancha? Bayka. Buqa-u? Buqa qancha bahsini ayting, Allah buqa. 75 ming, Allah buqa. Qanchaga berib edingiz? 70. 70 ga. 70 mingga berib berdi. Bo'ldi, rahmat. Qanchadan bayka eko? Bu 50 bu qanchaga ketdi? 53 ga ketdi. 53 mingga ketdi baykan. Rahmat. Mana 53 mingga ketdi. Yaxshi, qo'llar tongda turganlar, sovuq. Tak, bu vaqtda yaxshi kelishgan qunazim turibdi.
Qancha ekan бағасы байке? 80 ming. Bir yaş mı? 10 aylık ekan. Yaxshi ekan ha biroq, ha? Qanchaga berib edingiz? Ya turing, siz tartmang. 72 ga? Ha, 72 ga berildi. Rahmat. Simental deb. Telefon aytasizmi? Qiziqqanlar balkim alam desa. 05 qancha? 7. 0507 meni ne? 575. 575. 373. 373 nomerlerine baylansanızlar bo'ladi. Qayoqda turasiz bozordan keyin? Qaysi Soquluqda ekan. Yaxshi. Soquluqda ekan mana bozor. Mana bular tartib. Bular satildimi? Ya, do'st. Aldilarmi? Ya. Satılyapti. Qanchadan? Ya. Bahasini aytmang. Ha, 40 bo'ldi, 40 deydi. Bu vaqtda yaxshi qunajim bor ekan, uy bo'la turgan. Bayka bahasini aytib qo'ychi, yaxshi torpoq qunajim. 80 ming. To'qol ekan, a? Mana to'qol 80 ming deydi. Azadasiz? Qo'yib qo'yib tur bayka. Siznikichi? 75. 75. Uy bu. Kunacı. Kunajim. Kunacılar etti. 70. Ha, iki oyoq ko'rin. So'yishqa ekanda. Qanchaga berib edingiz so'yishqa shuni? 73. 73 ga. Oh, 73 ga. Ma'qul, sodangizni bersin. 73 ga berib beribdi, do'stlar. 25 erkekmi? Urg'achi 25. Mana kichiniki. Qanchaga berib eding? Alo to'paradi. Alo to, 22 ga berib. 22 ga berib beribdi. Yaxshi. Qaysi? Ne, bu qancha? 22 urg'achkina, siznikichi? 35 erkek. 35 erkek. Bu Qashqachi? 30. Aha. Don xabar. Ha, rahmat. Mana shu bilan videoni oyoqlaymiz tuganlar. Jash muzolarni tartib bergizdik. Qancha aka? 42 so'm. 42. Bu qakana? Pichoq. Qancha bo'ldi? 35. 35. Allah. Urg'achi? Erkek. Ha, erkek. Allah bu qakanda kelajakda. Yo'q, bu yoqda tortasiz. Bunu tart. Men satayım tart. Yo'q, bunu tart. Yo'q, mal tartamiz aka. Yo'q, mal tart. Mana shu bilan videoni oyoqlaymiz tuganlar. Sog' salomatda turingizlar. Qo'shdik aka. Qanday bozor aytingchi o'zingiz? O'ta zo'r bo'ladi. Zo'r bo'ladi. Mana pagoda. Pagoda. Mal o'tmay turadi. Mayli. Sodangizlar bo'lsin, satib qolsangizlar issiq chaydan ichib deganday. Bo'ldi, mana shu bilan videoni oyoqlaymiz tuganlar. Qo'ldan kelishincha sizlarga harakat qilib, tartib berdik Soquluq mal bozorini. Do'stlar, mana qarja 1-dekabr var, dekabrda. Tuganlar, qaysi yoqdan ko'rib chiqasizlar, sizlarda qanday pagoda ayta ketingizlar, jaza ketingizlar. Videoga erinmeyli like'tan basıp qo'yingizlar tuganlar. Sizler bilan kanal avtor Daniyar bo'ldi, Don Xabar kanal.